bikin snack guys. Oh. Itu tukang ngelim. Ah, itu tukang masang. Itu tukang nyetak. Belum siap guys. Baru siap guys. Dari pagi sampai siang, setengah hari. Tuh, munjungian. Ada pembantu dua. Ini snack. Besok mau dipakai munjung. Ini itu tukang ngelimnya lah rubuh pinggangnya guys. Lah rubuh pinggangnya. Baju hijau bentar lagi kayaknya loh. Lah rubuh. Kalau benar mau. Kalau tinggal sini pun desa. Namanya kan tak begitu kan. Di sana dia doang. Katik. Napa? Anu gawe wedang manisen. Dadi piye iki? Sampai kulone ya. Manisian jarene. Sampai kopi. Kan romo. Bang lah. Oh, saya ngono buang. Oh. Wedang kuwi ngopo? Kayak kena-kena. Iki baju siapa lagi? Dari Ranggo, gelap. Dari matunya. Maka kayak Ranggo. Wah. Kali dulu aku Geni. Mati. Terus ndi? Ganti ana. Ojo terus wong telu ganti nek namanya iki ape. Nah, ndek buyu ae. Apa? Kerjane wong ganti. Mana jakune nduwo. Bukan kambil kok. Oh, mulai itu kolocok kempu. Nek kena di mari iku diwari kotor, Gus. Bolak-balik. Nek jangan makan. Mana bikinnya nih, Bapak? Pondok aja ya.